Pozdrav svima! Ljudi, muđa. Ovdje. I ljudi, danas sam odlučio da vam pokažem kako ja snimam klipove. I znači, hajdemo da počnemo. Ok, znači kako snimam klipove? Pa prvo sve to počne sa idejom. Kako je ja steknem? Evo ovako. Aha! 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 Mama, ti si stavila šećer u supu. Aha! Onda posle ideje, naravno, snimim klip. Pozdrav svima ljudi, muđa ovdje. Pozdrav svima ljudi, muđa ovdje. I ljudi. Pozdrav svima ljudi, muđa ovdje. I ljudi, danas igramo. Odmah posle snimanja ide edit. Kada završim editovanje, ide na YouTube i onda tu krenu lajkovi, šerovi, subscriberi, viewovi, dislajkovi, komentari i ja sam onda najsrećniji čovjek na svijetu zato što ja živim od lajkova i ako nema lajkova onda sam mrtav. I ljudi, to bi bilo to. Hvala svima što ste gledali, ovo je bio Muđa sa novim klipom koji se zove Kako Muđa snima klipove. Ako vam se video slobodno šerujte, subscribeujte, lajkujte, ostavite komentar, možete ostaviti i dislike. Šalim se, nemojte ostaviti dislike, ovo mi je... Hvala svima. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Sljedeći klip je 100. klip.